Uburyo ibihugu bigize umuryango w'ubucuruzi w'ibihugu by'iburasirazuba n'amajyepfo ya Afurika COMESA byihagije ku muriro w'amashanyarazi buratandukanye, aho usanga ngo bimwe bifite ingano yawo iri hejuru ariko ibindi bikagira igipimo kiri hasi. Iyi ni imwe mu mpamvu ibihugu bigize COMESA bishaka guhuza amabwiriza agenga ubucuruzi bw'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo byoroshye ubucuruzi bwawo hagati y'ibihugu biwugize. Kuri ubu inzego za leta zishinzwe kugenzura imikoreshereze y'umuriro w'amashanyarazi mu bihugu bigize COMESA ziri Kigali mu biganiro bigamije kurebera hamwe ibikwiye gukorwa kugira ngo uwo mushinga wo guhuza amabwiriza agenga ubucuruzi bw'umuriro w'amashanyarazi ushoboke. Mu gihe waramuka ushobotse ngo byakurura abashoramari ndetse bigatuma n'umubare w'abaturage bagerwaho n'amashanyarazi wiyongera. Mohamedeni Seif El Nasir ayobora ihuriro ry'inzego zishinzwe kugenzura imikoreshereze y'ingufu mu bihugu bigize COMESA. Some of you may be aware that the COMESA Council of Ministers, when they met in 2017, I think bamwe mushobora kuba mubizi ko akanama k'abaminisitiri muri COMESA ubwo bahuraga muri 2017 basabye ibihugu gushyiraho ibiciro byatuma abashoramari biyongera mu rwego rw'ingufu. Nk'ubu gukwirakwiza amashanyarazi mu bihugu bya COMESA bigeze kuri 60%. Ubwo rero dushaka gushyiramo izindi mbaraga ku buryo tugera nko kuri 80% cyangwa 90%. Have more investment in order to increase that access to maybe 80%, 90%. Banki y'Isi iherutse gushyira u Rwanda ku mwanya wa gatatu muri Afurika no ku wa 11 ku isi mu bihugu byakwirakwijwe amashanyarazi ku muvuduko wo hejuru bitewe n'uko ubu rugeze kuri 77%. Nubwo bimeze gutya ariko ngo biracyakenewe ko rukorana n'ibindi bihugu bisangiye umuryango wa COMESA kugira ngo narwo rurusheho kwihaza mu mashanyarazi. Floriye Gumyusenge ni umuyobozi w'agateganyo w'ishami rishinzwe ingufu, amazi, isuku n'isukura mu kigo ngenzuramikorere RURA. Iyo urebye imbogamizi dufite mu bihugu bitandukanye, harimo ikibazo cy'uko bamwe bafite byinshi badashoboye gukoresha, hakaba n'abandi bafite bikeya. Ni muri urwego rwo tujya hamwe twese tugahuza amabwiriza yacu y'ubucuruzi, kuko ni mureba RURA n'abandi ba regulators muri bino bihugu byacu tuba tushyiraho amabwiriza agenga ubucuruzi. Iyo ayo mabwiriza adahura, gukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka biragorana. Bisaba ko tugira aho duhurira, tukagira uko twumvikana, tugahuza amabwiriza y'ubuziranenge, amabwiriza y'ubucuruzi, kugira ngo niba igihugu tuvuye cy'igituranye nka Tanzania gifite amashanyarazi menshi kidashobora gukoresha, mu gihe u Rwanda rushobora kuba rufite makeya rwabuze rukoresha, mbe nshobora kuba nabasha kugura amashanyarazi muri Tanzania tubashe kumvikana. Kuri ubu imibare igaragaza ko ingano y'umuriro w'amashanyarazi w'ibihugu bigize COMESA wose uwuteranyije ungana na megawati ibihumbi 100. Gusa ibi bisa n'agatonyanga mu nyanja ukurikije umubare w'abaturage batuye muri ibyo bihugu bataragerwaho n'amashanyarazi, nk'uko ihuriro ry'ibigo ngenzuramikorere bifite mu nshingano ubugenzuzi bw'imikoreshereze y'ingufu mu bihugu bigize COMESA bigaragaza. Daniel Hakizimana, Flash TV.